Abrahame, voljela bih vaše pojašnjenje snova. Čula sam da ste rekli da kada spavamo, momentum opada. Međutim, primijetila sam da tokom zadnje 2 sedmice sanjam snove koji mi izazivaju nepoželjne, neprijatne emocije. Tako da, kada se probudim, ne osjećam da je momentum opao, već da dan počinjem sa negativnom vibracijom. Abraham, koristi vam da shvatite da uprkos tome što imate osjećaj da je san trajao tokom cijele noći, to nije tako, već se jednostavno učitao tokom vašeg vraćanja u svjesno stanje. Iako vam kažemo da momentum zaista jeste opao, splasnuo i da je najmanje aktivan u trenutku kada se probudite, ipak ono što inače vibraciono vježbate većinu vremena, ona vibracija kojoj ste dominantno skloni, slična je, ako ne i ista. Nećete preko noći prestati da brinete o onome o čemu ste brinuli. Tako da, kada vam kažemo da se ono o čemu razmišljate i to kako se osjećate uvijek podudara sa onim što se manifestuje. Isto to se odnosi i na snove, to jest sanjanje. Ono o čemu ste razmišljali i kako ste se osjećali uvijek je usklađeno, uvijek se podudara sa onim što se manifestovalo u vašim snovima. Stoga, kada se ujutro probudite, prvo što bismo uradili, a posebno ako se probudimo i ne osjećamo se dobro, osjećamo neku nepoželjnu emociju, jeste podsjetili bismo sebe da je to bio samo jedan učitani podatak i da taj san sadrži informacije. Informacije koje najvjerovatnije blokirate dok ste u svjesnom stanju. Naime, pod ovim mislimo da imate želju i da imate kontradiktorno uvjerenje. Nešto želite, a istovremeno imate uvjerenje koje je suprotstavljeno toj želji. Tako da ste energetski u ćorsokaku, na mrtvoj tački. Međutim, kada spavate, vaša želja dobije slobodu. Ne zaustavljate je i ne spriječavate. Zato spavanje nazivamo osvježavajućim stanjem. Kada se probudite, postoji velika vjerovatnoća da ćete imati sličnu vibraciju kako ste imali, jer je vibracija baš takva kako ste je i ostavili, to jest prethodno imali. Međutim, sada možete primijeniti ovo svoje znanje o snovima. Prije svega, znanje da ružni snovi ne traju tokom cijelog perioda spavanja, već da su se samo učitali tokom mog prelaska u svjesno stanje. A ja sam ih sada svjesna upravo zato što se stvari uvijek odvijaju za moje najveće dobro. Sada sam svjesnija svog otpora, nego što sam sebi dozvoljavala da budem svjesna njegovog postojanja. Stoga, ako se probudite i sjećate se sna koji vam izaziva prijatne, poželjne emocije, ništa ne mijenjajte. Već nastavite njegovati te misli koje ste imali o toj temi. Međutim, kada se probudite i sjećate se sna zbog koga se ne osjećate dobro, tada recite sebi: očigledno pružam neki otpor i moje više ja, moj izvor, ima drugačiji pogled vezano za ovo. I tada to možete pomalo izanalizirati. Možete li osjetiti razliku između toga da se probudite i da se loše osjećate zbog sna i toga da to malo izanalizirate, da razmislite o tome? Odnosno, osjetite li razliku između toga da se sjetite da ste imali grozan san i da ga onda nekome prepričavate i toga da umjesto toga sebe upitate:
Koja je to nepoželjna emocija koju obično sebi ne dozvolim da je osjetim? Ili je možda ponekad i dozvolim dok sam budna? Koja je to nepoželjna emocija koje sam toliko svjesna u svojim snovima? I šta mi ovo govori? Ovo je ono što zaista želimo da čujete. Stvari se zaista uvijek odvijaju za vaše najveće dobro. I ponekad razumijevanje toga što vam se dešava zaista pomaže pri donošenju odluka. Niko vas ne okrivljuje. Vaše više ja, vaš izvor, ne pruža vam ove informacije zato što ne odobrava vaše postupke ili vas želi kazniti, već doživljavate iskustva koja vam uvijek donose još veću jasnoću. I ovo je ono što zaista želimo da čujete. Ako prihvatite da vas vaše više ja, vaš izvor, uvijek poziva ka onome što želite, i ako ste vi tu negdje emocijama, to jest vibracijom, u blizini toga, ako ste usklađeni sa svojim višim ja, odnosno svojim izvorom, to jest dobro se osjećate, lijepo vodite računa o sebi, meditirate, provodite vrijeme na polju i slično. Kada ste u ovom stanju, a vaše više ja vas poziva, tada ga čujete. Tada imate prijatne snove i iskustva. Tada vam je prijatno što vam se misli realizuju, manifestuju. Međutim, ako ste zabrinuti i preplavljeni nečim, i tada vas vaše više ja doziva, ali ga vi drugačije čujete. Ponekad ga čujete upravo kroz svoj san. I ovo je dobra vijest. Sanjala sam grozan san, a to znači da se stvari odvijaju za moje najveće dobro. Ružan san je doprinio da postanem svjesna da njegujem vibraciju koja me spriječava, udaljava me od onoga što želim. Zar ne doživljavate u stvarnom životu iskustva koja su lošija od onih koje želite? I zar vas ona ne dovedu do veće jasnoće? Nikada ne treba da zastanete i da procjenjujete, ocjenjujete, da kažete: o, evo gdje sam, posle svega što sam naučila, opet imam ružne snove. Umjesto toga želite da kažete: sjajno, u procesu svog razvoja u ovoj tački postala sam svjesna dijelića svog otpora, za koji uopšte nisam znala da postoji. Ester ponekad zastane u sred nekog iskustva ili misli i kaže: pa ovo mi nije od pomoći, a nije mi ni potrebno. Uhvati sebe u tom trenutku, osjeti to, a zatim kaže: ovo nije neophodno, ovo mi ne pomaže. A zatim ne misli dalje o tome, već promijeni fokus. I zatim, posle određenog vremena, ti ružni snovi postepeno nestanu, a lijepi snovi postanu mnogo češći. Glavna stvar koju želimo svima vama da prenesemo u ovom procesu u kome vam pomažemo da shvatite moć i značaj vas, kreativnih genija, jeste sljedeća. Ono što vas spriječava da moćno kreirate i ono što vas spriječava da manifestujete radosno i svjesno, to jest da živite onako kako je i zamišljeno, je to što ne koristite svoj navigacioni sistem efektno, na ispravan način. A ne koristite ga prije svega zato što ste prihvatili nepoželjne emocije kao nešto što je normalno. Vašoj dominantnoj vibraciji
ne doprinose prevashodno veliki događaji koji vam promijene život zbog vašeg energetskog odgovora na njih, već male, sitne stvari pod znacima navoda koje svakog dana radite. To je ono kako se osjećate kada se probudite. Zatim, kako se osjećate kada radite ono što ne želite da radite. Kako se osjećate kada imate utisak da nemate kontrolu nad dešavanjima. To su ona svakodnevna iskustva i konverzacije koje čine dominantan dio vaše vibracije. A vaši snovi su obično vezani upravo za takve stvari. Dakle, većina vas ne živi fenomenalan život kakav je zamišljeno da živite, zato što ne koristite svoj navigacioni sistem. A ne koristite ga zato što ste prihvatili nepoželjne emocije i voljni ste da ih podnosite. A to vam uopšte nije bio plan prije nego što ste došli u ovo životno iskustvo. I zato se nosite sa tim, i sa tim, i sa ovim, i sa onim. I pritom vam se javi nova želja, a zatim nova sumnja. I sve tako u krug, sve dok ulog ne postane sve veći i veći. I tada pomislite da je tada vrijeme da donesete odluku. Međutim, vaš san će vas prije dovesti do ispravne odluke. Zar nije mnogo lakše da se oporavite od bankrota u snu, nego od bankrota koji se dogodi u stvarnom životu? Zar nije mnogo lakše da se oporavite od bilo čega što se dešavalo u vašem snu, nego od, na primjer, gubitka kuće koja vam je izgorjela zbog upaljene svijeće u dnevnoj sobi? Vođstvo, usmjeravanje je bitno. Stoga su vaše emocije bitne. Stoga je bitno kako se zaista osjećate. Često kažete da suzbijate svoje emocije, da ne želite da ih pokažete, jer ako pokažem svojoj majci kako se zaista osjećam, kaznit će me. Ili ako se u učionici budem ponašala onako kako bih željela, bila bih u nevolji. Tako da većina ljudi pokušava da se pretvara, da se ne osjeća onako kako se osjeća. I onda se odjednom počnu ponašati kao siledžije. Jer to što je potisnuto izbije u nekom drugom obliku. A kada ste svjesni nepoželjne emocije, u trenutku kada je osjećate i kada znate da je sasvim u redu da je osjećate, ali da to istovremeno znači da stvari posmatrate suprotno načinu na koji ih posmaca vaš izvor, to jest ono što ste vi zaista. Tada imate blaži pristup. Utješite, umirite sebe i vrlo brzo prestanete imati taj skriveni, nakupljeni otpor koga niste bili ni svjesni. Ali zar nije divno što vam vaši snovi ponekad ukažu na to da ste imali skriveni otpor koga niste bili ni svjesni? Niste čak ni znali da se tako osjećate sve do tog sna. Ne prebacujte sebi, već recite: zahvalna sam što sam ovo sanjala i što sada razumijem. Ovo je manifestacija koja mi je zaista pomogla, zato što sada biram nešto drugo.
Any ideas?